Tachi. Neutral, 13th April 2025, Mikya 10 a.m. Langlada, Alope Chapila, Ucholong, Alobu, Champung Emongsa, Katu, Kishiki, Tiasang, Yeripo, Maya. Anya, Azio Amkidalam, Azingbe Ahosela Asidera, Assam, Kila, SBYD, Maya, Amaba Aningsi Journal, Reverend Freedom Master, SBLD, Mga, Amining Seno, Grace Notes, Taro, Asindacho Kino, Katu, Ahi Asindacho, Alobu Ninzali, Anya, Asi Asindacho, Alobe Apila, Tenye, Amasayu, Youth Pastor, Ke Achanga Tangitangang, Amaluna, Chinyang Kyawataba Tachi, Dalile.
has not already been said? Where are to tell all the things that you've done? I would run out of breath. So many songs have been sung, but how could I praise you enough? So here's another one. Why you love me like you love me, I'll never know. Why you love me like you love me. Your love is better than silver, better than gold, better than anything I've ever known. I'll never know. Why you love me like you love me, I'll never know. I ever know. Real joy doesn't always feel like laughter. Blessings don't always come from the places I thought they would. Your love doesn't look anything like it does in Hollywood. You don't walk out when it's over. That's when I need you the most. Oh, I ever know. Why you love me like you love me, I never know. Why you love me like you love me. Your love is better than silver, better than gold, better than anything I've ever known. I never know. Why you love me like you love me, I never know. Why you love me like you love me, I never know. Why you love me like you love me, I never know. Even when I turn my back, you love me. Even when I curse your name, you love me. Even when I broke your heart, you love me. You love me. You love me. And when I make my bed in hell, you love me. When I don't even love myself, you love me. You're not the kind to cut it rough. You love me. You love me. You love me. Why you love me like you love me, I never know. Why you love me like you love me. Your love is better than silver, better than gold, better than anything I've ever known. I never know why you love me like you love me, I never know. Changyala hiba bam Sunday khadu sashuna ina pasa apayo machunong tangi changyala bam Sunday yo Jesu Christa khada Jerusalem la aku ngona zadu show hajayo la isa bekha ki kya kyo isa de hida changda banyare aku be Bible khina Zechariah taku khiko adesa anyuba na hi asiya jingda cholana Johan Tharenya thare sangja khiko ina ja thali ina repeat machano Sunday hiba nyamong hiri Sunday nyamong Jesu Christa
你在这中呢，阿比康阿宁谁教，自然把康宁谁教，阿比那菜也无去吧，你在这地能无去呢？阿比耶路撒冷那这对的，嘎图萨下邦不这对的，你在这中呢，阿比康宁谁呢？开车说吧，阿公我这的说吧，你莫阿么拉克对哩嘞。过一把一啥有巴塞啦，过的啥呢？就喊拉听着，伊拉听把子，你在这地呢，伊拉耶稣阿比拉库基的，阿比康宁谁把子，啊，宁谁说吧，啥能无嘞？耶稣基督讲，过伊拉你在这地呢，阿比康宁谁把子，啷安尼啦 ？Reason two reasons， 啷安尼啦？阿比康宁谁就学一个呢有嘞？阿比拉库啷啦拉库基亚的，你在这地呢，阿比康宁谁就把子啷安尼宁当这里说，阿宁谁就说，阿库的把子多康，阿比那菜呀无去说宁当 ，because of his miracles。阿宾那菜呀，我去阿中我去做，可大阿宾那阿查尔讲着说，马看可大阿宾那阿查尔讲里罗去说，希里宁当阿库迪巴，宁谁就把这希里宁当查说，阿的阿牛巴 reason 这多康，希里吉扎尔迪那阿这把这吉胡达尔迪那，阿拉 politically Roman 人起来那 deliver 查弄吧，阿拉查哈kam拉宾那阿拉看着。利器就弄把宁当啦呐，啊罗文人起来那利器弄宁当呐，啊人呢阿比看着干样事宁谁做英雄一三能无人，一基本起来那可到 Israel 人自然把那气象，还是叫把那耶稣基督他ही रोचो खुना, अरे कं खता पर रोमन government, रोमन रो चाह कंपू की अरे राबा ला लिचो, हजला ना लेची गुनो बानिंग ता, अरे ना become ning से ज़ादी शुगुन योरे, अरे सा असों बाला ज़ा, हिला निचारा सती आजों हिला रोना लिबाज़ ज़ा, अरे ना Lazarus kata kang liro so sho asalana hatsaning dang arena zade shoba ninga chorona yuwa chorona khongcho isana ngure ko hatsaba da Lazarus Jesus Christ na kata khamjo sho hatsakyo bala hiringi charna hosana adazaba do irami khamchong ade ira khamchong gona crowd hila sadina zade shoba isana ngure kang haja anya belang tina digiba isa church history la hiba nyamong hiza Palm Sunday gona jire go hiba Palm Sunday go Easter Sunday Good Friday hirizala araza pasa fixed date hidamale araza she na bishiba ab khabia belang ro re khabia khalang jiba hiba nyamong dilile tani hiba Palm Sunday hiza kang haja anya belang na Jesus Christ is a church history la Jesus Christ khada Jerusalem na akungo na zadu show hatsaning dang la na hiba Palm Sunday za isana observe sana royale go hiba week hiba habda hiza shoma associate pastor yogo hiba hiza holy week makam passion week kona sajure chenge dina digiba isa abudong ba Jesus Christ abi hiba limila abi achang gau ba chino ba digiba nyamong Jesus Christ ay balimila roba gang asang milang abio ministry ka dang ako gong uchiba adila chenge dina digiba adila hi balimila abi achang gau ba chichi ba nyamong digiba bekha khadulile go hi na digiba bakhande Good Friday la rora na mathenu haja nyamong Jesus Christ na go imaninga crucify chanong ba hamke no balile hajana Bible la yo ba za ko de episode show da ding za ra jong lang la za chung na ya che ko na yo re line chan street la za line chan yo ba abi khang za bam wa seva khong bi ba ha za she shi na ha za na abi kha cho she ko yo na li le abi khang shi no zrang ba ning se na ba che ko yo na li le ko abi ni ar na hi da yo ba za zrang ba abudong baning la Israel ra abudong baning la saroro abi mawachang gon arena ning se na zate shu isa ngure Matthew Mark la tingkang singjing za biba makang singwa khong biba ya chongure dangi Johan chetila la seva gon yona lile hajaba branch isayo palm tree hazayo ajingza branches tiza biba arena khechocho isa ngure go hipa hiza tu bar nu chi chokang Jesus Christa arena dang hajaba bekhaza kha dang atong de chacho isa ngure ni zara atuna tuba abikang ning se janong rocho kang hilangi zara crowd la hiba satila ngi zara roba ngi zara aduna Jesus Christ na khata abina chaya ya nguchicho hatsa ngucho di zicho Jesus Christ na khata chaya ya nguchicho hatsa yuchicho di hiba crowd la za zichwe go na yo sho isanu ngure khata abina ngi zara adung Jesus Christ na gyang jo abina limila roba jingja nadora se kyang jago makang nang ki mayu chirisa jingjara se kyang jago go adisa amani ni zara fala amani na bossa sabali show demon bossa skinjar me amani na khami apina ibi ja shoba hachadu ma chukhon ra gira leprosy gira leper simina apina kyang ja shoba chaya yang chisa atung chi shoba lile go hiring ni zardina hachaba chaya yang chiba arna nguko go arna yuchicho hachana abining senung arna tiki shoba lile go hiri chaya yang chiba abamula de khadubina tase azuba atuba chaya yang chiba Lazarus saba nyamong maya khande thalina kangliro soba chaya nguchiba hiri abam je hiri ni charna witness sabal jo hataba bekela during back those days
Jesus Christ your ministry abioza kadang there was great impact in the world back then ko yon alile Jesus Christ Jesus Christ your ministry sa hachaba bekhala kadang effective sana kadang tasis in uchicho isanure hachaning gizara adong na hachaba nyamongza arena street la chorona satina Jerusalem la chorona langla chorona abudong ba kheshonong ba arena chorona ning sena yingcho isanangure hachaba bekha isana context hachaba bekha nyamung di za background za thing bathi shakang ni zara adong Jerusalem na roba chaba nyamung za celebration ning dang ara chati ning dang chati monu ning dang ara rocho isanangure ko hiba bekha za it was around 33 AD ko yonalile AD sareba asang bekha ko chanong ko hachaba bekha la Jerusalem yo hachaba Jerusalem yang dio population za it was around 40,000 scholars kana yo ba 20,000 to 40,000 kala lile go yoko hachaba bekha Jerusalem yo population za tanya hachaba nyamong ko de Jesus Christ hachaba nyamong abi triumphal entry abi na akongo za show hachaba nyamong za hiba Jerusalem la za it was more than 200,000 population ni tsara tsala gather chashi go yona lile hachaba nyamong za tu no hachaba nyamong za tu chashi go hachaba za desa arraining da in the celebration yo ba gyo Passover chati pungku chati ara hachaba nyamong chati mong ba yo bekha khadu chasho hachana isa kode pungku chati dingro isa hachalang mabonong tang Exodus na chichola tharenya mageba sala tingkang Jesus Christ na khata ara tatida shani ki shola tsirang bana ara khang pungku na la khuji ba ara khang khamcho sho hachayo ataza khadulile ko hachana Israel rena makhang Jehudar dina hachana ara khang hachala Jesus Christ na ara khang khata pungku na ara khang charala na asala na khamcho sho hachaba ataza cha ara na hiba chati amala hicha mungcho isana ngure anyu ba zadisa hiri Israel redina ara Messiah ara kamchonong ba ara yang charadi yang chaba ara kang kamchonong ronong ba ara na yingya ba bekha kadusa isana ngure hachana hiri ni charadina Jehudar redina Israel redina adila ara na namrana ara yang chara roba ara chungcha ke pamling ate fesayaro ara your sufferings ara your cha pamling hiri adamolana lechi chanong ba ara na namra yingjo isana ngure adisa anyola jang arena kode Jesus Christ za hiba naing kadi hiba lolam kathusa shapamba abizorong cho hidade ni charadi hiri ni charadi no o choyu na lipa za tikile ba arena hacha tikiyal yucheba tikile ba arena lam choe go yone Zakaria Bible kene khadang cha chigo taku ina cha thali repeat ma chano tanya hachala aziki na choyu ba za tikire chai go arena cha lam chi choe go ne yore ko arena cha hila Israel redi na yang chara ariyo yang chara choyo zikir na choyo ba arana ying ba jala arake ba Roman Empire buki ara Romra chaham buki ara bala liro ayura srola liro hatala lechinung baning dang ara yang chara ronung baning dang ara la namara ying chue go Bible la isana thingka isana ngure ko arana hiba ariyo namara ba ariyo expectation arana lungdi ba jala hiba yang cha ba ro ba jana adila Roman government ja overthrow sa janung hachaba aralila ja adila yang cha Israel lila ja yang cha hero sono ba ariyo expectation arana lamba la hachada lamchu isana ngure tadi ko de sana Matthew la adisa Matthew mageba khaduki takula thingro hearing gi chari dina abikang last king adam na hachanyang mong Jesus Christ azaro de abikang ning se ba cha last king adam na ara Messiah ja roko ara control rochiko gona arena last king adam mona khechochoba isana mathi ma geba khadu ki takula thinga isana hajacha guno chanyelang isa yuchuridina how many of us here today see Jesus the same Jesus Christ chanyelang isa yola rore na na isana Jesus Christ za naning dang ining dang kamchora rora o tuk sara gona narna tu na chena guno makhan narna hacha khada thinung makhan sana isa yuwa hibabe khela isa yuwa zadena hachaba sago akanyang lana hachaba bekha hachaba nyamong ngichardi na kanyang churang ba dizati shugo David zura kang hosana chango sanazati nung makang katoi na abatung baning la seroro abimawa chango chanyilang isa na zati nung isa ngichara abam na chanyang hila robamra isa na hacha zati nung gole isa ninga atamung na churang ba de kanyang na abatung ba de isa na khonung gole isa lasking atamung churang ba kang timbasu chana abikang isa akang la khechonung gole tangisla hila question khaducha but what happens when he enters our life abi na go iya kang la ropa khang de du tikiro isa na lambare isa na expect sapare matiki kang na go iya kang cha du chanong Nizara dona lore hila tsarang ba Jesus Christ ma kichonong ba yorba mana Jesus Christ kechokang kanyang du linong
amwala du linung go ni chara aduna lamnong mi ko le go tanye na ni jisu krista ke chode na kang la adisa famling sa ronong go asa sa ronong go chara sa ronong go challenges si ala la ronong go hacha na na lamnong jisu krista ke chwa ikanya linung balamnong go tanye na khode jisu krista ke choro na kang la famling baba atu ronong go na expect sa bare na sha matiki nung go tanye sala na hachuri famling za ko chi nung go asa me de mina na hallelujah praise the lord cha nung go ita funeral khade ira kunu malong dina goodness of God sashego ira janira ira ita de achang ga bio ko fin la komunum la bo ira makandi ba amwanong kyo tangkitana no ira janira shiblong ba tangkitana ya de ila siking la goodness of God chirang ba chasho chang ba ila sing la choda sho a cho ira janira tangkitana kheka ba choro kunu la na ri bamde arde ni kichi jo iu ita de yu ikya chonong hajada de goodness of God chanong 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 da arne chane shu cha funeral la goodness of God ira kunu malong dina chashego zirang bana na kang tasi janong go family maro ne ba ronong tangi zirang bana abikang ning sinong tasi janong haje go ina yocho go hila ko de hiring gi char dina bible yang rore isa yuna yang ko de roman in bayar chana hiba roman de raba na le chinong baning dang arena le expect sa yin cho da ko de haje ba zhe matigi sho ko arena yang char roba arena li zhe free cha janong baning dang arena lungdi de yin cho da de ko de jisu christ sa ro cho are your expectations matiki chhe go yon lile are the lambaru is matiki cho are kan le chi janong baba ba ko de jisu christ ro cho in seed he revealed their sins and their wicked ways go yon lile abina are the expect saba are kan de radically bala le chi janong baba ba are limi shu sa yo haza akyang ba da chung no baba ba are manidi are yo chami ba di jisu christ da misha cha shwe go yon lile Matthew 21:12 to 13 la akanar ne kinung go le hazala ki kam der nguno abina khodi hazada misha cha sho zirang bana are na lamba re zirang bana are na expect sabare cha manguchi chwe go yon lile tani hila ngi char dina hila Israel dina hazaba bekya during those days and they failed to understand that he came to give them eternal life arana limi shutala government na rana liba chala lichino do arana expect sabam chire tagi jisu christa limila roba chala arakang machanga ba akang jonong ba rochoe gona hila bible kuna yocho balile tani arana hajaba mani chichwe go yoche they wanted to liberate from the Romans arana Roman khila na araja lechinye sho tani tsirang ba yo lamchong chala hachade na atu ba chasho zirang balam chungzala hachade aduna aduba chasho zirang balam chungzala Roman khila du ma ba Satan your dominion alimita de la amani na jing na rabalicho amani na de la raba arajamal ichibalicho go zirang balam chungzala hachaba lechi janoba Satan your dominion lana liberate chanoba deliver chanoba abirocho ba isana mure tani ni zaradina ariyo lamchungri matigi de arana hachaba za manichi cho go kode zirang ba jisu christa roba arana expect saya ba yo matigi cho ariyo kanyang sala khadubina changbi she go yona lile hatala budung ba hosana cha David zura de hosana cha abudung maling la saroro mawachango zadde na ningse ya basala kode aralam chongsa matigi cho ariyo akanyang their joy hataba bekalana zabi sho changbi shwe go no yore hatagolla arena ningseya basala adela silence speaker their breasts of his name were silence arena become ningseya basala ara adela naying bisho adela ra khaduna they all separated from him kaduna adela abudong ba jisu krista bedena zaji shwe go yona lire adela khadang heroes will come ara sadina kadang kanyang dan hiba jisu krista chechoya basala ara yo malichiba adela arana khungda hiba sadina zadinung digisho abikang crucify him akobela arna ningse chechoya chobai go tanya akanglang akikesha aralam chongmadigi dela jisu krista za crucify abikanza hamke ingona hiringi charna zadisho isanangure jisu kristana au tsingrang yo lamchung du za accomplish sanomba tiki chonomba nguchi shoramala nichar yo lamchung tiki chonomba abi marocho ko hila yocho isanangure abio agendas abio nothing is higher than that his agendas was higher than that abio lamchung nothing is hiringi charna lamba dena atui ba chacho he wanted to save the world he was to die for their sins abina limitza abina kamchonong ba abio lamcho li chobalile go manila na churi malang pi chonong ba kamchonong ba dingda abilam chobalile tanye hiringi chari dina they failed to realize that the prophecy had been fulfilled
Hila choyo azikira choyo li baza tiki go baza arana they failed to realize arana haza mani chichwe go yona lile. Even John 12:16 la tingang Johan tharenya tharo la tingang hasala mi sanong even his disciples did not understand go yona lile. Abio disciples abio mono le de abio la zero dinamina hazaba moment hazaba bekela dutiki aro hazaza arana mi mani chichwe go yona lile. Tanya akalando 16 la kijo vo kanda yona lile. Only after Jesus was glorified. Jesus Christ the code here chicho hazaba kanglang du za arena realize sa show arena ngi chicho he tranali ba za tiki go ba abi mono dinami hazaba kanglang du realize sa she maka understand sa she ba yona lile go yang tsara mi cha yang cha ba abdong re mi cha abdong ba za Jerusalem na roko ro cho ba lile hazaba nyamong za gani sala hearing ni tsara fail are you not are you focus earthly needs limi shuta yo chatala do arena thinki balicho tangi sala chiram balam chungla arena mathiki balicho hajana arena ka dang kanyang khecho cho chini nyamong tangi baba aronu good friday la kedo ya shiblong ronu narna yuchinungo hajani mungla parabas ira khangjang Jesus Christ as a crucified chang Jesus Christ as a hamking ba aronu friday la hajaba yuna ronungo yuchredi 하적교는 리래. 아데 verse 19라 딩가데 랄랑가도 사는 게 신용 맞아. 파리새인은 고대 히리 산디자나들라 아부동바 지수 그리스도자 개초는 디게쇼. 딩 이사는 세임고 종래 리캅셔나 아피 칸랑 벌레 버요초. 이다데 히리 고대 기자르디나들 지수 그리스도디자 산디자는 지수 그리스도자 개초는 디게쇼. 아들라 히리 파리새인은 아들라 드로비쇼. 히 두디게는 리로 아들라 기자라 밤 산디셔나 아들라 히 지수 그리스도 양랑 칸지리래. 이다들라 아르 드로비쇼. Nebisho, Arana Lamcho, Adela Ara Yang Tatsana Liba, Aradilla, Araza Atatsana Liba, Arana Muchia Bazadilla, Amakuno Batayang, Adela Araza, Hiribo Gilino Bakandeamba, Arala Trump Japa, Lamhabaka to Lipi Shegonele, Farasira, verse 19 Laza Atana Tina, Johanla. Hatala yonelile hatana dela hiria farasirina Jesus Christala arakan kamjono baro chokli arakan le chichano baro chokli hiri farasirina lamgo ngitsarana le Jesus Christa the kode kecho mosho hita de aran le bisho aran tobisho are your powers are your authority the chino ma barna lamcho hatana dela false accusation Jesus nindang araki chonon digesho Jesus ninda dela araki to alang lang kalapcho alang lang chocho muchi choba achangala abikan rang socho crucified sasocho isanangure Do know Abiza Farasirin down treat Tashiko Yonele. Araza Atano Alamon Kadukango. Hazana called the Nizardina Jesu Christa Kanyana, Satina Zadena, Kanyana Kachonon Digisho, Hidati Jesu Christanina, Farasirina, Aratalana, Arada Nenanda, Aratasino Lamadina, Aratalana, Araki Uchono Digisho, Aninda Araki accusation Jamasusho, Hazabakana Jesu Christa, Tuma, Tutai Malichola, Rangba, Galfari Kalacha, Hamki Sosho, Isanangure. Kode yuchira chadi Jesus Christa na ko iyakala rorong. Kode Jesus Christa na ko iyakala lirong. Zirang ba nang uchino digino. When Jesus comes into your life, into our life, He will begin to work and He will use you. Zirang ba na kala uchino digino ere. Na kode Jesus Christa na kala kechoro, na kukila kechoro, na lichola kechoro, yuchola kechoro, amalongla kechoro. Zirang ba nang uchino digino. Zirambanu kuchino digino. Go hitade. Amanina. Sudden. Devil will try to stop you from moving forward. Na koda de la Jesus Christa kichoba Jesus Christa na kala na kukila mowa chano kuchino digiro. Hitade amanina hazaba na beku majisono yatino makapno. Amanina na beku majisono ba yasono ba makapno ego. Tanya silang. Never turn back. Kalang tahimala tingna. Alang daningdang atamaza atung yusi saronungo. Kiyo atamaza atung saronungo. Tanya kalang tahimala tingna. Just focus on Christ and keep moving. Jesus Christ shatu na tingi chang go na tsi tu tsiyang go apadong baningdang mapam macho muchinong dumakapna. Hila Farasiri chana isaningi chonung kadu jalile. Chrisana kala likang muchi amala muchinong. Lang baba achaza pamling baba ajong rono. Tanye hatari apam tating beku Christa shatu tingba beku chino makang. Chanya de siba bam sande yo hilana. Ares kunudi ashiblong rora di de la le de ira changda yale. Tanye sala ashiblong maroro kunudi ajong chanya hila robam cho ngure kadang kanyare. Hila isana hibawa bam sande yo story lana kunudi ningdasa. Hila kadu dek away kadu ina. People kadu chisonyere. Hila ting madishade for the young people. Why did God use donkey? Ziramba zurama dobi Jesus Christ aza. Yang chara kadu mado. Tanya bina
Korea za kadula bamba he chi na Jerusalem la zaro nung mama do tangi tupana abi tongge he za thing mati chide kadubina kanglong radi yola abi za makhichi ba kadu alolam kadu abi za naying duliba perna matang shiba isana kata kuna mechire para butu ko mechire kabila makang nyamong kadu yuki kadula nyamong kadu za yuki tabaya shodongge araza ina azadi yuchi baza ko aras sangar la khatang manya ko apa kanglong ri la tangi tongge lama manya nyamong anya khana abisa noi manyoya chile hajo ko amayar na tuba manyro dala zita dala baslam chi manyre ko yo choba apisa hata shi ni chare ko kanong khode ko yo na lile tanye jisu christianing dang tuba tongge thochi cho gang hila isanu humble animal khadu kanong radi apayo la makhi chiba khadu tanye sala khode tsirang bana abini dang thochi cho hikunung so ba God uses the weak, God uses the humble. Sura ika kangro the least people hitari za tsura bana bichre ko yonal baile libi shuta la na za ika ta se ma zere khadu chanong gole ta ji sala tsura ba bedela na amalai go ni zara bedela ni zara na zedela. You may seem small in the eyes of the people, but in the sight of God no one is small. Ni zara na zedela na za ika gunong go ta ji tsura ba na zedela sasa ika amalai go yorobare tsura ba na zedela atru anya ika amala malichoba isanure Bible la example di tronglile kada tsirang bana eka mar taur na me chanir na me makhisho tsirang bana thimusu Bible la yuki tronglile Joseph yuki sa thingka sanuno tani chengyang isa bekha khamchonong chilam ina akhi ka sa di tangshinya bajam tronglile tani David your example isana tangshinyare le de hila tsingurana hipa chaba yo za tsingure tani chengyang sa kunudening da remind chanong bani da tangshinyare hila ina basam kinung tani akudi ba Samuel tharu khadu 1 Samuel 16 verse 1 following lana ki job ko isana hiba yuki ngono kata David kang hiba yuki la David kang kata tsirang ban da thochi cho hila isana ngure Samuel de tsirang ban da Samuel de yocho hajaba bekha Samuel de tsirang ban yo ba wang Bethlehem lang wang gona hajuri Jesse gulang jaba gona abitsuri yolana yang chara chanong ngi chara khadu thochi na lile ba tsirang ban Samuel tamnya na rivona vaso cho isana hiba shatila ngure gona Samuel jo ro chisho Jesse ko ro chisho adil hila aturudi adil ara sacrificial feast kyona aturudi jinung digesho hida de Jesse na atura akudi ba tsura Eliab no rocho tanye hi kodi Samuel le tingcho nyeki atsa pamtung atsa o tsira ba na thochi ba yang sa ba hi chayang ba abina lamya cho tanye kode abina tsada lamya cho tsira ba na abide yo cho hima no tsira ba na tsada ma ba yo cho ade anyo ba Jesina abinatab anyoba tsura abinatab no rocho hajasa tsira ba na ma ba yo cho asauba adisa shama no rocho hajasa tsira ba na ma ba yo cho hajada Jesina atsura thani dashi no rocho tanye kadumi atsuru thani Jesina noroba yolaza tsirambanda thochi choza mazi chwe ko yona lile achangala Samuel na Jesire jini baza nazuru thali aparama leo go abina tsingli se ko nyure Bible la kadang jiza yona lile nazuru thali aparama leo go yode Jesine yocho there is the youngest son who is tending the sheep in the jungle achangba kadu lile azara kadu wana rambala sanya na lile ko yocho hajana Samuel yo baza no wrong abitsi wrong ko yocho kodi Jesine hiba suraba hiba David azare ka sanya ya baza no rocho abitsanya ki acha go hajana de Samuel tsirambana Samuel yocho hivie in the thochi baza hivie abikang mayajang ko yocho mayajo thochi ko yocho Hiviza in a thochi chobalile, mayajo thoching bayojo. Hazala kuri Samuel, akuriba Samuel 16:7 bila euro. For men look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Koyonalile. Nizarala amicha appearance. I think atinunduza. Nizarnala tingre amichado. Tanya abudumba nala, surambana nala siking do tingre go. Hila ziza yocho isanumure. Go hiba you kill a thing but hide. Aturadi. Samuel la yode Jesina atsura abaning la tangshikoma do tanya David ning la tangshimi ma tangshi hiba ni tsara thanyi norogo tanya hatsala mi tsura ma na thochi jo khadu mi ma zi shere tanya khode achang ba zo noro jo hatsala do zi chobalile hilai sana thing ma thi chede hila tsara ar hiba Jesina mina au khadu na mina tsura di yola David tsala makhichi chore khadu isanu mure tuna apipa his father did not even mention him by name abining atang sinami matang simado aturudi norono yode abining atang simi matang sijo ko ariyo sacrificial feast anyu balaza hatabala arna haturi mabona chati chubala mina hiba David la achi una machi omado apar du chi usomala adisa asong la isana thing badi chede abitsa tu ba chi ko Samuel la insist sashona Samuel na jirong cho khalan den to abitsa jiro choba mado hataba khalan thing badi chede la tsira ba na thochi ba jala au namina matang siba
awunami malam china liba Samuel za yang chara chanu zirambana David za yang chara chanu zirambana chochi cho isanungure ko ni zara bedila na kadang insignificant chanu gole gunwa chadi hila gunudi khadoi ro naliro kara malinung gole isa yuchola la isa kuchila la tura dinami ai chu hila tuma ichula de hila tuma makam na bunami ala ilu shangre yola barala gazette officer barala business la successful sarba barala ba lang ba la kongurba barala ki chanu ninga chalirba barala yu chonung chi ya zakirba lang nung chi ya zakirba ila tuma na pujang tanami lambam nung ko na paket chang tanami makam ku kila janira nami dura nami shangram ba nami machang dikir nami na khangza akhiula mi mali nung ko lego tanya ha chatalam na kunwa chati tsiram mana cham thing rego tsiram ban na la seeking thire na la seeking masanaling God looks at your heart Zirambana nalasiki thiramala amichamatingre. Zirambana insignificant people. He chooses the insignificant people to be the king. Yang chara chanumba. David ni atang shimi matang shomado. Tani hila isani yukila. Tingba tichete. Zirambana la David chochi chobalile. Hazego kunwa zadi. Na gukila na lantu ma abalam ramo. Na generilla ako ngotide. Na generilla ki mathe chkanjide. Na la ki shosamale. Makana la competitive exam je ako mangure. Barore machashire. Sharama yare manguchire. Generire manguchire go na lungri na liramo. Na lungri dalina. Ziramba khandu na la skin kakujang. Jesu Christa do janna kala kichong. Gon ziramba na kan tromosuno. Ziramba na kan timasuno. Hibabe kaisa tangki dalang khadu chanung isa ma jana na che masonyere. Isa ma jana na che manung Tangkita na maide ina yukadu anye tayonyere. Chanyehi isa adila Holy Week, makam Passion Week la isa adila matarang tsire. Kang hajanya belang hibanya mongla. Jesu Christa Jerusalem la matarang de. Ngizara dina hosana cha. Abudung basning la seroro mawachang ko na zatina chachoshe go hibanya mong. Ko hibanya mong chachoba kangde aki ko shaliba kodara lamchong kodara nothing is madigi sho hidade Jesus Christ as a crucified chang Jesus Christ as a hamgeng bayo chego chanyelang amiba janirdi ka hajanya melang Jesus Christ Jerusalem la aku ngozo do shobalile chanyelang sa Jesus Christ na ko iya kang la zaro ya lego hiba bam sandila na ko iya kala royal lego na ko ikukila royal lego na ko ilitola royal lego na ko iu chola na ko iyo malungla royal lego hatsabaza kechono makamna hatsabaza kechoba isana abikhanza crucify machano hatsabaza kechoba isa akang yonina yobano dulo jisu krista chenye isa yorobaza na kala na kechokang na kukila na kechokang na malungla na litola na iu chola na kechokang jisu krista na apya amay isa kang joya lego Jesus Christ offers us His love. Abina amay isa kang joyale. Hatay ko chanye lang isa na dunguchino. Open our hands. Isa kids are leaching. Isa your last kings are leaching. Isa your last king kang tujang. Ko Jesu Christa na keba isa kang amay janong liro. Hatay kechonong isa na makamno. Isa na isa last king damong tsura ba kang timasujanong. Isa na makurang na manalinge. Isa last king la Jesu kang timasujanong. Tsura ba kang isa na timasujanong. Isa akang Jesu Christa kang isa akang kakujanong. Duno hipa limila abi. Na ko I kamchonong baro chego libi shutala kamchonong ba dingamba libi shuta ma camera ningdamba tagisala machanga ba akang chonong ba biro choba lilego machanga ba amani na radali bala lechi chonong ba chengela Jesu Christa akungo isa kang go na kala ron lilego haje ko chengela isa na abi kechonong makamno chengela isa kechonong makamno isa last king control isa last king control isa kilechina abi kechonong makamno aronola future bomb Sunday Revelation 7:19 la thing. Revelation 7:19 la yokang future bomb Sunday lilego. One day there's gonna be a bomb Sunday done right where everybody will be rejoicing. Nobody will be rejecting. Nobody will be weeping. Aronula kibas bomb Sunday ronong liro. Aronula libalala. Hatala langitara banda kanyang tanunggo. Hatala sana sa kitita ba malinunggo. Hatala naskini ba traba malinunggo. Hatego hatala ninga. Isa ba Jesu Christa kechoba. Isa na sa banya kanyang tanunggo. Sirang ba ning sena monoba. Isa na kanyang tanunggo. Iba ba kaya sa lasin kanuna. Jesu kando kawocho. Isa machana kisa yer na chano. Blessed assurance. Sirang ba ning sena hi chano. Tangkita na yer na tangkita na. Hiba tangkita na sa isa changa sa isa. Machana na such a joy. Apato, 'Cause I love you, 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 'Cause I love you
you care go. This is my story, this is my song. Zira ba de cha na tam kita na. Machang na zira ba de na tu yo ni ro yo na tam kita na re. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Zira ba na kang doan ning sigwa di chima chue. Zira ba ning sere. 그냥 아무